Kyabazinga wa Busoga William hamwe n'abakuru ababa bamushendekerize batangirwa mu kirwa wa Bunyoro Andrew Kirungi byakutaga. Therefore, we are here today to officially inform you that on the 18th November, your son will officially get married. Omukama oguli wagati waife ni mwagazaire. Yongera okwebaza Katonda olw'okuba nti abitutuusiza. Mwebale kuba balungi, mwebale kwenda Busoga, mwebale kwenda Bunyoro. I'd like to extend our sincere gratitude to you for always sending us Right Honorable Kadaga. Aizire kutunga emikisa kurugomba isenkuru akokama bwa Busoga ukaruga Bunyoro n'Omukama nyamutukura ayagenzere Busoga yajumure ngoma na saha zino myalo intebe zikwikara hawo za bakama zo Mukama na bakama so kirunyi muno nti Kyabazinga isenkuru amigirizi ikarambara ikalire Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.